Ngatho muno ni undu wa gucoka Uncle Kin wa Makeup ni arahura fans a Triza na ndeto cia matiga makenete muno. No before twarie ici korwo gitikira gu turn on your notification na gu subscribe niguo hingo ciothe ugakoragwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Uncle Kin wa Makeup arauga arethagathaga niguo gutwara ruracio, ndanakorwo akigweta ni ruracio rwao arenda gutwara, no fans ni makorwo makiihuriria na njira mamutindikira comments muno. Ndugu ya hakuhi ya Triza mamake Muraya na Kin wa Makeup itumite andu riu meciririe ati no ithe wa kana karia kuratuika Triza akuite uritu wake, kuona fans a Triza makoretwo makigeria gwiciriria ithe wa kana kau. Some of the fans ni makoro makionia Uncle Kin support ni undu wa ndeto ino athie na mbere gutenderithia, akiuga ni arethagathaga niguo ahote gutwara ruracio. Mary akimwira atware ruracio rwa Triza we ndari na thina, no yo agakorwo akimwandikira akimwira hapa Taban hawezi heal. Uncle akwirite fans ake we arenda gutwara ruracio na ni gwithagathaga arethagathaga. Wakiuliza Uncle Kin Mike Makeup ako wapi, waambie amepeleka ruracio na korwa akiuga passport yake ri tayari na ginyagia connection ari nacio. Miario ino niyo yatuma fans a Triza na Uncle Kin makorwo magiciriria arenda gukorwo akiraciria Triza thutha wa ndeto ici ikoretwo igithie na mbere. We ndiwe uri mwena uriku wa ndeto, tukorwo tukiaraniria down the comment section. Uka make sure ni wa turn on your notification no wa subscribe.